آورد بانگ صفیر تا فریبت مرغرا آن مرغگیر. بري مثلا ام ببيجن صيدوانا شاد دعفكي خو طوري خو فلاني خو بيواني خو دادانين وشكلي بلكي وك شكلي كبوك مبوكا وتطير مايكا جي تشيد كده داداني وريه وخد جيكي دا بعد شارت نقابا كرافي تشبيك رافي طيرا يعني انباط انا هايدي دنجي وان ليت خسن وك دنجي وان دات خسن وانا جيت قوتن خير ولا الجيري دي ماكي وان هم جنسي معنا والي معنا دهاتن دادانين وتكاتن طورو دافكي وان شغو بله دبي زانكي صياد آورد بانجي صفير çünkü دبي صياد قوا كتينة دنجي صفير يعني وي دنجي طيرا دنجي في عندنا طيرا قايدة عندنا طيرا تا فري جبول شو صاد كه تا فري بد مرغرا ان مرغير جبوك بقى بين الطيرا ابي مرغير ابي كو طيرا دغرا يعني وي صيدوان طيرا جبوك طيرا بقى بينه راد بشد كه او دنجي وان دردخه دنگی وان دبک و درخه او دبک از اون دادیه جانا کوا دبن تهدکن قفصا دبن او دخوینن او وانات تین نوان اوجي هيا مثلا وانا اويا الصفير اوكي يعني اصدق شالما فلان دبيجن يعني وكان البيس كده بيبقى ودرت مثلا انا جي دبي او كاندا مثلا هينكي جيادا كجيه امبيجن كوتشا قازايا يا آوردكايا وكجل دبي رياخو جانا الهنكي سر هنكي آوايا دبي شما داتين جوان سيدوان حيلة باس لشن رسمي قازا چيتكن رسمي وردكا چيتكن تينن داتين الوي دري داتين ودنگي وانا جي بري طيبا دا قيد كن ودشن خودكن كوزكي چيتكن الوي دري وغوا كوان طيراج ويداتين ابي طيبه بدكن طيبه قوا بدكن دنگي وان طيرات تي ولوي دريجي هيكلي وان شكل شكل وان يعني كيوان ابانا جل جيرد نيران ها كوان كي قازو اگر قازن اگر وردك والوي درينه واوجي تين الوي داتين قوا كتين سروان ويدينن ابانا شكوز كي غدات كبن وبتمنقا بري واندن وان كجن انا وصلك انا وصلك عين وصل بله سيدنا از هوا آید بیابد دامونیش بشنود آن مرغ بانک جنسی خیش دبی که او یعنی چوب کابا که سعد که بانک هم جنسی خو بانک او مثلا طیر بانک مثلا امیزن کبوک به کبوک اویاتا مصراعتا مربقه جیوان به هفته گش کریه چا کریه اري المصراع اقول از هوا آید مصراع دامونیش من اوصى بش نود ان مرغ بانج جنس خيش از هوا آید بیابد دامونیش او دا چه تربی ابيض داخوشه اري ابيض داخوشه بله بش قبا كي بيش هوا ابي دنگي جبان مثلا بجن كوا دنگي كويج جنسويتي وان چوكا دنگ سعدك hemen ji badê çewek ana sêda berî behs kir ji hewatên xwarê û dikevin damê dikevin tuzakê. Dikevin tuzakê. Ez ona. Belê. Dibe ku merivî ji dengê hemcinsê xwe merivî dikeve defa nefsa eviya ji xwe wî dibêje eviya jî wî dibêje yani dibe hinekî însan em aş xweş bûna wî virin ha bibêje wî hinekî însan مثلا دبيل بيشيا هناك إنسانة وك سر شيء ياتمد بيجي دبيل بيشيا إنك إنسانة مثلا ضعف كاداتين وبدنجي وان خبر ددن بدبي وان خبر ددن بلكي بدبي شيء براتي خبر ددن او إنسانة كن ضعف كيخو أنا جتيني كمان ضعف كي او وصا إجا مدقو مثلا دنجي بيركا دنجي باشقا شكل دني كوجا انسان ده چد كبد عفكي وان او جتنا نا يعني انا واش براي ورا وصلني انا تمام مثلا مفكر اجا از مثلا حرف درويشان ب دزدت
بدزدد 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 مرددون مرددون تابخوانت برسليمي زان فسون زان فسون زان فسون يعني بله يعني انسانه که alçak insana ki değera ve kıymet radı be haberdane abida haberdane zahida dedize داوود كنت تعبير ايروني ام بيجن انسان صوفي شيخ حرف درويش يعني كلام وان خبردان وان بدزدد ددزه مرد دون انسان خراب تا بخواند جبونا کو بخوینه برسليمي زان فسون بله جبوك بخينا لسري سليم يكي سليم القلب يعني يكي انسان صاف بس درست زان فسون جوي فسون او تشتكوا مثلا بسري انسان ضد خاندن وفلان كرم بيمان كرم مرات بيدرا يعني بيدرا حيله ومكري خويا يعني بس دا بخينا ويبخابين امزي سيدا زازاكي فسون ام بين افسون كرد فلان كسي افسون كرد افسون جي فارسي دا شو اين ام افسون دبيجن افسون دبيجن فارسي دا شو افسون هي ونز دبيجن كرمانجي دا نات كرمانجي دا برنابش يعني کار مردان روشنی و گرمی است کار مردان روشنی و گرمی است کار انسان روشنی یعنی رعنایی و گرمی است و گرمیه کار دونان حیله و بشرمی است کار انسان خراب انسان دون حیله کاری و بشرمیه خوش گوتیه yani bu seyda İran dibin merve evya dobra yani merve her şeyi açığa vekiriye yani hilap yani benikinine yani لا ليش عليه مالي كريم كه ما قصدي صورته يعني از ابي متشي لقمه ما حقيقة حلال كم نافين لو ما استغفر الله استغفر الله مو حقيقة حلال خبردان مولانا دخوين اللي ام جبر خو بواجي كي نافين بله شیر پشمینی از برای کت کنند bu مسیلم را لقب احمد کنند سبحانallah مسلمه کذاب معخ شیر پشمین از برای کت کند yani şiiri peşmin şiir معنى اصلا معلوم شعر شير peşmin yani şiir ceheriye شعر كوهرية بلي باشم بمعنى هرية بلي بيشم أمد بين بيشم أمز بيجن إجا أويه نون وانا جبو باشمي أويه جبو نسبتها نون جبو تأكيداته يعني شيرك منسوبة ببال هرية بلي جبي هرية أو از براي كد كنن كو براي كو دستخو بكا يعني جبو ديلانجيتيه وانا را دبي شيره يعني شيره بجهريه تشيتكن وراد بو مسلم را لقب احمد كرن مسلمه كذاب را حاشا لقب پیغمبر يعني ويتكن نبي ويتكن پیغمبر اري يعني دوي درada tabi dise aynı tesirve manamه يعني جبو ديلانجيتيه وصيدوانيه وجبوك مالي خلقيه الدا بكن yani şiire ceheriye çetkin. Yani bu şiir nişandıdın ama ceheriye ne yani. Tıtı şiire kevknine. Orada ben bu gdita halkı ve ay bu kayının müseyleme kezab lakaba peygamber aletkin. Lakaba Ahmed letkin, lakaba peygamber letkin yani halkı khapinin yani. Bu müseylem ra lakabe kezab mant mer Muhammed ra ulul elbab mand. Ama bu müseylemet kezzab hele usar kirji lakab olarak jera kezzab ma. Yani müseylemet kezzab. Müseylemet kezzab bejin. Mer Muhammed ra
او مر قصات بات شي سيدا مر زيده جبو تحسين كلام التأكيد يا مونتي تمام حضرتي محمد راجي مر نينا مر تيخوندر ها مر بقرك يعني يعني محمد ده راجي عربي دا جي هيا تشكي وصا لمي ده عربي دا جي تشكي وصا هيا كلمة كي مري كمعنى ويتنبه وجبو تأكيد رواره حرفي زايدة تب نفسها كلمة نحر كلمة نظام ولا هيزي بلكي ام نظام ذلك مثلا الدعاء بظهر الغيب اري مستجاب او ظهر شي ادوي ده يعني لبيوي معنوي بيشتاوي لا ظاهر دوي ده يعني معناه كيف هذا ناك زايده يعني الدعاء بالغيب الله يعني او دايمه شو دايمه او مصطلحه اصطلاحا ماله محمد را اول الالباب مانت اجا محمد يقول الالباب يعني اولو الالباب طبيب بيجن بالدم معنا ماركاره بيجا يكجي مثلا اولو الالباب يا ام بيجن ذوي العقول يا ويكجي مثلا ام بيجن بلكي اولو العزم معنى يجي بافاده كرنا اما معنى متبادر ذوي العقول يعني انسان ذوي العقل جرمايا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ذوي العقول يعني بيغمبر ونبيه وعقله وإنسان عقل جي إنسان نبي جي دروناك مالي كريم كذا which is on the خص ماتن which is يرمي عن شراب حق ختامش مش كناب بادرة ختمش بود جند وعذاب عن شراب حق أو شراب حق يعني شراب إلهي ختامش مش كناب ختاموي مسكة صاف وخالصة ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نوسا أما بادرة ختمش إشكيرا جميرا ختموي بود با جند وعذاب يعني جنتي وعذابه إنسان يبغى يكون إشكيت خن سري سبير راد من سري وعند شيء بشاب راد من دوري حدود دناوا بيسي خدا جانا دلاوتن بينو او كو تشكي بسروانت كذا كاس قال الكيلا كوامسك بله اب سلیم مسئله دبی داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب اب حکایت داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب بله او پادشاهی کو یهودی کو او حکایوی پادشاه یهودی کو خریستیانا کشتیه جبر تعصبه جبر قلت خودی تعصب بیه را بیه خریستیانا تعصب اخویا دینی يعني تعصب اخویا نصرانیت دینی مذهب اخو بله بود شاه در جهودان ظلم ساز دشمن عیسی و نصرانی و کداز بود شاهی در جهودان ظلم ساز بله دشمن عیسی و نصرانی گداز بله یاجی کاری آواجی بخوانی دشمن عیسی و نصرانی گداز یا گداز 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 گداختنه گداختن به معنی حلاندن اصلی وسايد في هذا معنى كشتن يعني بله يعني دبي بود شاهي در بود يعني هبو شاهي بادشاهي ناب يهودية دا جودان ظلم ساز يعني ابي كي ظالم هبو ناب يهودية دا بادشاهي جودان او جمع جهوده بود شاهي در جهودان ناب جهوية دا ظلم ساز يعني ظلم كار بو ظالم ابو بله دشمن عيسى والنصراني وقداس نصراني قداس دشمن عيسى ابو والنصراني قداس والنصراني قاتل يعني نصراني كشتني بله وانا زيد كشتني حكم دارك او ابو ابي يهودي حكم دارك يصاحب النوا جويدا بله اينن اهل عيسى بود نوبت آن را نوبت آن او
نوبات من أدمين قيق نبوات بقى نبوات ها نبوات نا نوبات تمام نوبات عهد تمام. عيسى بو دو نوبة أنا اني يعني عاد زمان عيسى بو ونوبات دم دوران آوي بو ويبو جاني موسى وموسى جاني جاني أو جاني أو رحي موسى بو موسى جي رحي بو يعني هادو جي پیغمبر بو نوا پیغمبر هذا جي أو كيتنا يعني نفسه فرق كتنا طبيعي فرق يعني طب لا نفرق بين أحد من الرسل يعني پیغمبر عاجزي ناكن ناتي ناكن بله امهاتن بیان 322 بود شاه احول کرد در راه خدا آن دو دم ساز خدایی را جدا شاه احول يعني او شاش کر در راه خدا در راه خدا دا آن دو دمساز او هر دو حوال هم دمساز خدایی کر وان هر دو حوال خدایی یعنی وان هر دو حوال هبه الهینه را جوان کر جدا جهب آیری يعني بيكي إيمان هاني بيكي إيمان ناني يعني أو شاه وركر أبي شاه يهودي يعني بعيسى هاني شيء بموسى هاني وآيات كقرآن يعني موسى وعيسى جاني هبون يعني يكبون إيجا بيكي إيمان هاني بيكي ناني أبيا رابو شكر وانا هرديا هردو جي دمسازي خداينه يعني هردو جي مصاحب هوالي هبه دريا خداي دانه أبيا رابو وان شكر وان جاب قطان يعني بموسى إيمان هاني وبعيسى إيمان ناني قومي موسى حماية كر قومي عيسى جي كشت بله بله گفت استاد احولی را کی اندر یا دا کاندر بیا کاندر گفت استاد احولی را کاندر روبرون کاندرا احولی را کاندرا تمام بله روبرون آر از میثاق آن سیشرا القاز مخينم قلت استاذ احوالي را كاندرا زو بيرون ار از وساق ان شيشرا شوا ابيا تشبو سيدا ديسا اما زو بيرون ار اما رويا زو نقطتنا زو دمك زو لا شو الروبد ها خوشتري ابيا نقطه دا سري اما روبد ها خوشتري رو يعني هره رو بيرون ار هره در و از وساق آن شیشه را اوی شوشه بله کابجه بله گفت استاد دبی استاد و چراغ خود شاش را گو استاد احول را کاندرا چی بو؟ يعني ورا هندر يعني کی اندر اوسا يعني کی اندر امر فعل امره يعني ورا بله گفت جه پادشاه چراغ خو شاش را گو وره رو برون اندر رو گو وره هندر رو بیرون يعني ار هر بیرون ار هر در دربا بیرون دربا ابرد از وساق آن شیشه را از وساق آن شیشه را يعني وساق چبور وساق او تشتكو مثلا تشكي تلافات شيرة وكي هندري اودي وكي هندري صندوقي تشكي مال تلافات شيرة مال داتينا ويداري وهذا جوي داري جوي وساقي وشوشي بينه بله سيدا شهبو قمدين نا او شهبو هون چتر زانن 40 سال بله او مكب هبو ما بنوي ماستو پنيريش برگو بسيگا محبت اره سوك سبت بو سيدا جوان تشتا دار چكرن مدگو ماستو شيري بني مركبه مركب انا مش بلكي لفظك عربي به دبان مكب مثلا اكب يكب اكب يعني القاه على وجهي اري اكب بله اري تمام سورة منه
كلام كده بله گفت احول زان دو شی من کدام پیش تو آرم بکن شرحی تمام. قاضي عزيز بخاينم بله قفت أحول زان دوشيشة من كدام ها. پیش تو آرم بكن شرح تمام بله يجي الشرح تمام قال يوسف بله گفت احول يعني او شيخي شاش أو امي مرة گفت شاش يعني أو شراغي شاش بله زان دو شیشه من کدام من كدام اه پیش تو آرم بیشه تو يعني جوان هردو آورم ليه شوشا دري سيدا أصلغو آورم نوسا آورم ها يعني بيجي تو آورم أو واو حزب كرنا كلام قفت أحول زان دوشيشة من كدام پیش تو آرم أري جو آوردنه أصلي بله بله آوردن یا جی بله آوریدن یا جی بله القرى السعودي بله پیش تو آرم از بینم أري بكون شرحي تمام تو شرحك تمام يعني تمام اشرح مشكله احوال دبي تديس شيخ سعدي دبي احوال يقرا دو بينات يعني احمر كيشاش يكيد دود بينه يعني راس أري اجا استاذي ويجرا قلت يا ربي شوشيج ويساق در خبينه ابيا شي الشوشكيه البرشعبي بنا دو يا ذي از کی جانی بینم ايجا دبي اجمان اردو شيشا از كي جابين كاج مرات تام اشكلا بكن تو آرم بکن شرحی تمام تمام يعني تام اشكلا بكن اجا كي جابين وقت مساله شيلكي بله بله قفت مثلا استاذ چلگی چه سيدا أو يزاز بزنم بم ها مثلا چلگی ما مفهمنا فهمنا شلك بني اسرائيل يعني نو اول أو ان القرآن الله يامركم ان تذبحوا بقره في حكاية كي تمام شغال وحياج جوجو شلك شاني وانا قنزا مو شلك شوال نظام دنگي شوال نظام شو بر شوال سوال بله أو مفهم بر سوال بله بله قلت استاذ اندشيشا نيست رو احوالي بگذارو افزون بين مشو قلت استاذ استاذ يقول اندشيشا نيست او دشوشا نينن او ندشوشنه رو هره احوالي بگذار يعني شاشتي دبش شاشتي اخبار ده وافزون بين مشو زيدا بين جي نبا انسان كيف تشتا زيدا بيني وصاجي افزون بين جي مشو نبا يعني حبكي بينها نحب انا بينها يعني او الويدري دو شيشتنا حبكيه في الراس بينها اخوه يعني ياك تشد بيجي دحب يعني ابي احوالي اخو مش شاشتي اخو بلا تركه وافزون بين جي نبا يعني فرز زيدا نبينا يعني يعني يكيد دو نبينا يعني بله بله گفت استاد آن دو یک را در شکن گفت ای استاد مرا طعنه مزن مرا طعنه مزن اوی شاش اوی چراغ شاش گو که ای استاد از آن دو یک را در شکن گو که جوان هر دو شرا یکی بشکینه امر دا و یکی بشکینه گفت ای استاد قفت اي استاذ مرا طعنه مزن او شراغي جو يا استاذ من جو يعني المطعنه المنخه يعني مثلا لما تقدير نكه تنقيد نكه بله استاذي ويجو تشه بله استاذي وي جوابي ده ابغو بله قفت استاذ زان دو يكرا درش كان جوجوان هر دیا یکی هر شیشه یکی بشکینه بله امر زاوی بله جوان اظن زانيش بعد دعنا المنخه يعني او دبي او لباوي دحبن بالباوي دحبن لباوي دحبن ابيا دبي ياكا ابيا دبي وكي كنت يعني متقديرتك يعني وكي كنت وكي حنكي خمبكي قشمري خمبكي والبدله دحبن اجا سيداي ويجي دنيرا كنت دنابه يعني ميرك الا دود بينا اجا تشاره فيدي وياكي جوان بشكينه اوز دشكنا دشا كيلا ما انا شاكرتي كلام ماله چون یکی بشکست هر دو چون یکی بشکست هر دو شد زچشم مردم احول گردید مرد احول
مرد اصلا مرد اوها بخينا مرد لو داري واقف كي مرد اوها مرد احوال گردد از میلان و خشم لبدري مردم نفسان دي سيدا إمام مردم هي مردم احوال قوتيه أصلا مردم معلوم مردم جمعة قال مرد ها راسته أنا مردم جي نجمعه فقط مردم بيجين كي وزن خرادبه مرد باشتره نعم شون يكي بشكست وقتی که اوی چراغی یکیش کان هر دو شد ز چشم يعني هر دو جيش شعب برشاوی چون شون مرد احوال گردد اوی انسانی که شعبی بسا نه اوی انسانی مرد احوال گردد يعني انسان دبا احوال يعني المرء يصير احوله از ميلانو خشم يعني جميلو وجه هيرسي وسا شعبي بانغلا يعني قال لك انسان هنا قوا كود هيرس بن برشعبي وان يك بند دو هنداد بنت تشيد او شيء شيشه يكبودو بچشمش دو نموت اصلا شیشه یک بو فقط شعبی ویدا دو خیابو چون شکست او شیشه را دیگر نبود وقتی که شیشه کشکان شیشه دنی تنبو اذن شیشه دنی تنبو شو حبكي بو ويشكال او شو فعلي ولا لا استاذي بي هاي پیدا اثبات كرن شو شيء خشمت و شهوات مرد را احوال کنه خشم و شهوت خشم و شهوت مرد را احول کند زی استقامت روح را مبدل کند غضب و شهوت انسان شاش دکه و زی استقامت روح دگیش دکه ورزگرینه نوسا يعني ريا راست وردگرینه بر ریکی دنیبا aynen ريا دلالتی بله خوشه چون غرد آمد هنر پوشی ابیا مزود خوندی ابیا پر خوشه بله حجاب از دل به سوی دیده شد والله بله چون غرد آمد وکی آماج و غرد نه آماج غرد yani art niyetli Türkiye غرض آمد يعني غرض يعني غرض بالتركي غرض دبيجن آمد ايما جانب بين غرض اخو تعقيد كي يعني مثلا غرض آمد هنر پوشیده شد يعني او هنرا دبشره او هنرا كود انسان ده او يا مخفي دبه شرطه قلتن يعني صد حجاب از دل به سوی دیده شد صد پردجی جدل به سوی يعني صد پرداد که به نوا دلو و چاوه انسان يعني عندي انسان حقيقي نابينه طبعا اشتراس نابينه ايضا شندهت قاضي بدل رشوة قرار كي شناست ظالم از مظلوم زار ياجي كي شناست daha خوشتره كي شناست ظالم از مظلوم زار شندهت قاضي وقت يكون بدا قاضي بدل خو رشوة قرار يعني وقت يكون بدل خو قرار رشوته بدا يعني كوزي رشوته بخم بقرم كي شناست او چوا ناس بك ظالمي از مظلوم زار ج مظلوم بيچار و اونچار او چوا مجاب قتينه ايوان جاب ناس بك يعني او بخو قبل ظلمي بك چوا يعني رشوته مارو رشوته بسينه ماروش كيف بسينه قاضي وش كيف بسينه بله قبل قاضي الوقت سيدابو اوش ظالمي بسينه از مظلومي بسينه والله باكيش مظلوم بسينه نا ظالمي بسينه رشوت ظالم için çünkü zalim rüşvet edilmiş bu zulm akı kapat ki ya mazlum genelde ne ve çağı
ظالم جي جزانا خوار ظالم جي مثلا او كنبو يعني تو حكمك لنا تبرين او مظلوم بونا وكيف مظلوم نجيش تحقيقهم بل نجيش تحقيقهم سيدا دبي بيتا مالا شاقر خون تخير اخو او صد حجاب ازدل بسوي ديدا شد او بر جمرة چنبو او بيتا دوديا شو الغرض آمد وقتك غرض وره هنر بوشيده شد تمام يعني او مثلا قابليته او او كإنسان يعني او هنري انسان او شغله يعني مخفي به يعني تبشره ابد دويا بله اباد دو اجي مثلا دبيشه صد حجاب ازدل بسوي ديده شد يعني جدلا جدلا بآلي او بدا آلي شعبا صد پرده كابن آري كابن رادبه كابن وياري يعني مثلا اما بيجن قبل كو شعب دبينه اما ناچا قلب يعني بصار دبينه ما بصيرت نابينه زولام لبرا açıklamak ki hoş keyizna Seydat Beyaz بخوينم عيني بيت شتك سيدات بي اجا بالتركية وي لبني خوش معنات كاس دسير زنما يعني مثلا انسانك غرضك وهبه فلان ببيوان بالغورا وي غرض خلد نيره او هنر وفلان وانت شتات تننا اذا نعيب دبينا او دبينا فلان بينا وانت مشتا مثلا ام بيجن اقرباكي ويشكي كريا فلان كريا بيوان كريا او يا عيبي نابينا دوستك وي تشكي نباش كريا فلان كريا عيبي نابينا وانت شتات تمام فات شيره فلان كبيوان كصد بردت كبيوي غاري یک روایت ہے سیدا کتبی رامه yani kitabı ki El-Azhar da dergi vanda kondu bu yani dibe çık yu'mi ve yusim peşiyavi mecbir kıseriyevi بله حبك الشيء يعمي ويصم الحب tamam الحب yu'mi ve yusim tamam tamam evet bir şahsın yahut herhangi bir şey için insandan bir garaz peyda oldu mu o garaz kalın perdeler şeklinde insanın gözü ile baktığı o şahıs yahut o şey arasına gerilir. Gerek aşırı sevgi ve gerekse aşırı nefret yüzünden olsun o perdeler hakikatin görülmesine mani olur. Onun için bir şey hakkında hüküm verilecek mi? Önce ona karşı olan hislerinden mümkün mertebete tecerrüd etmeli, kabil olduğu kadar tarafsız bulunmalı, ondan sonra hüküm verilmelidir. Seda debi İmam-ı Eş'ari bixoji debi vakti tibxozi tul mesele ki bineri jibuna kutu bigari jibuna kutu haqiye bibinid bu meseleden tu mezhebi ku tu tabi'i wî getiş xwe deynî ew deynî kenareki o tarafsız tülwê meselê bigerî tê ew herî heqiyê. آداب البحث والمناظرة آداب البحث والمناظرة علمكي آيرية نوصا علمكي آيرية إنسان قوا كبيكي ربكة مناظرة قرأت شبكة جوان تشتي خوي بري كباورية وهي يعني قناعتها ويشيبية دب جوانا باردة مثلا ام بيجن دحرت كبن مناظرة مثال ام بيجن برا هيدي مناظرة ما برا شرعي با يكي حنيفي يكي اوكي يكي شافعي لسد دسميج ببيركي دشكي ناشكي مثال قبا بكبن مناظرة افيا بريك وافيا شافعية افيا جي بريك وحنيفية اجتهادها حنيفي قبول كري افيا شافعي قبول كري دف جواي بردن دف جي بردن شبن خالي الزين بن او اوكا دين دليل دين راستي دليل دين راستي دليل جيشتا كدري ابي باش غير قبولك انا يبنو دليل يعني دليل دمينا اللي نقول دليل او تعصب بري او شو يا اما از غلام او ancak mesela İmam Şafii وصابيه قال لك علماء في المذهب يعني آيات و دليل حديثة قرأ بري رأي إمام خو شيء كرنا هنا آيات قرأ وان يورم كرنا مثلا ملا قدري
ام بيجن هناكي مثلا ام بيجن مجتهد مطلقا ام بيجن حنيفي شافعي مالكي احمد بن حنبل وانا مطلق اوكن مطلق مذهبا اوانا هردو قبا قوان هرديا مثلا اوانا تارتشمش ببن اوانا قطع نظر كوج مذهبي خويا چونكي برجارا مذهبي خو او كرنا دقش كرنا يعني دبجه بردانه قطع نظر اج مذهبي خوي كو انايا او دليل خدين الميداني دليل وكي كي جابه او يا قبول كن مناظره وصايا مناظره الا بقرا وكي مبنينه طبيعي حق شبه اوه طالب حقينه من جانبين طالبي صوابي جد طرفك وطالبي راسينه نكو طالبك وقرا وك مبايا وك اذن بوك مبوسانينه بلى لما امام الشافعي رضي الله عنه قلت اذا صح الحديث فهو مذهبي اذا صح الحديث فهو مذهبي مثلا حتى اواجي قلت يا مبتكر سيره مناظره نكريه الا مقصيه حق السر دبي ظاهر ببه از راح اطلق له اسكارم تابعي بما اما او بلكي نكر ببي راح تابعي ببه عينا او زي راسه بله سي مصراعي ممانه امون جي بخوين ام تسالي مساله اري بخوين بله شاه از حق يا از حق جهودانه چنان بله شاه از حقد جهودانه چنان حقد بكسره حي حقد وزمان حقد شاه از حقد جهودانه چنان گشت احوال كالامان يا رب امان تبي ابي يهودي حكمدار جبر كينه وان جبر كين يعني شاه دبي دردا مثلا شاه از حقد جهودانه شاه جوي حقد كينا لاقي جهوده يعني جهوده جوي كينو حقد جهوديتي شنان قاشت وصابو احوال كي الامان يا رب امان يعني او الشاه وصابو نفس شاه جوي حقد اخويا جهودتي شنان قاشت احوال وصابو احوال كي الامان اصل خذها هو كي الامان يا رب امان تاكيد كان بله حفظ اخذ يعني يا رب تحفظها ما بكيجي يعني وري امدادا ما جاي خلاص يعني صد هزارا مؤمن مظلوم كشت مني مظلوم كشت كي پناهم دين موسى را وبشت را وبشت را كي پناهم دين موسى را وبشت بله يعني صد هزارا مني مظلوم كشت مني مظلوما وكشتيه آنجي يهودي بحكم كن كي پناهم دين موسى را وبشت يعني را وبشت بله پناهم يعني دين موسى يعني اوا كشت وان انسان كش جبوشه يعني كانه از پناهم يعني از ملجأم دين موسى را واز بشتا دين موسى مديه وانا كشت يعني از حافظ وانم محافظة سناب دين موسى يعني بيعيش كر يعني سناب دين موسى انا ازهم پناه وانم يعني ملجأ ومأوى وانم وهم جي بشتو واليكار وانم يعني جبوي هواي ابان اقصى ب 100,000 من اصابكم الله خير كثيرا نفعكم الله